Bapak Barak. Barang-barang Maraka. Om Swastiastu. Aingge pemiarsa sareng sinamian. Rasa kami bahagia sareng titiang majarek ide sang yawi diwasa, matemu malih sareng titiang made kembung lan semeton titiang Titiang ngaman kempes ring acara. Bara TV. Pemirsa sani dahat kesudahan titiang, sani mangkin titiang sana sumatong titiang jagi maktayang korti ring ide dane sana. Reng rahina radite, pon kulantir, pinanggal papat, Agustus warsa kalih talipat ikur, sani sampun lintang, Sampun pitung dina nganten, Bruno Sasi, Desa Cedar, Kecamatan Ceder, Kabupaten Cedor, Bau Uning, Asoma, Nyani Lanang. Drike sampun wetan semeton titiang loh nyobleng, inge loh nyobleng punapi situasi yang drike. Bu. Aduh, ada sih panggil lu tolong kebos apa Bumini? Inge, pemirsa sinamian, acara puniki jagi masyarakat langsung. Rahajeng semang, Loh Nyobleng, dados nikang punapi keadaan negeriku. Aingge rajang semang made kembung lan nyoman kempes. Titiang nilah nyobleng. Sampun sarang korban. Aingge dijajal. Rajang semang dijajal. Sapunapi mana bline sampun uning soma bline nak lanang. Teruning tetawang ya leran aja ngajen sinyak gitu. Aingge punapi sa kayen beli Ariel. Punapi sanya mawena beli macing anak bukan. Sampurna beli kakak. Ge Aurel. Ge nak sekedar sama beli kecok. Dua suka ni. Aingge semua untuk kalah sane beli jejok kan. Ge Ariel. Sane mangkin kalah pengiat titiang untuk pengantar acara. Aingge sesama tolong nyobleng sampun ledang pemiragi orti saking genah lekari. Aingge pemirsa orti jagi pelanturan, san pariwara